Inkuru zigezweho zemeza neza ko umutwe wa M23 ushobora kuba wakinnye amayira akomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abakomezaga kuwubwira ngo uve muri ibi bice. Inkuru zigaragaza neza ko iki gisirikare cya M23 nyuma yo kuva mu bice bitandukanye cyamaze gukora tombe mu bindi bice muri teritwari ya Karehe. Neza ibintu byakomeye, abasirikare b'igisirikare cya M23 bagaragaye barwana urugamba rukomeye cyane dore ko bamaze kwigarurira imijyi ibiri yo muri teritwari ya Karehe. Neza byagaragaye, amakuru akavuga neza ko ibice bitandukanye bya Warikare ndetse na Kisangani, ibice byose M23 isa naho yamaze kubyataga ku buryo bukomeye cyane, rimira sekurana na FDLR ribazwa muri ibi bice. Aho benshi cyane bavuga neza ko M23 agakino gakomeye cyane yakinnye ingabo za leta ya Kongo, bisa naho yazohereje muri iki kibaya zibwira ko zatsinze urugamba maze razizenguruka yita yataka ibindi bice. Tombe zamaze kuba zigira kuri ebyiri, abasirikare b'intare za Sarambwe mo barabyinira mu kirere ndetse bisa nkaho ari umugambi bari bateguye. Benshi baribaza uko M23 iri kubigenza ndetse n'ikigamije, ariko benshi bamaze kumenya umuvuno w'izi ntare za Sarambwe inyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi ndetse n'abandi bari baraje gutanga umusada barunze imbaraga zikomeye cyane mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zawo. Ibi bikaza kuba bigaragara nkaho bafashe ko M23 uyu mujyi ari wo iri gutagetinga ndetse ko ari wo irambirijeho. Nyamara M23 kuva muri ibice bisa nkaho ari agakino gakomeye cyane. Benshi mu basesenguzi ba politiki nyafurika by'umwihariko muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko igisirikare cya M23 ibi gishobora kuba cyabikoze atari uko ari igitutu gikomeye cyane, ahubwo biba bikoze kugira ngo baze kushuka boshyize ingabo za leta ya Kongo zari zaramaze kuzuza imbaraga muri ibi bice, maze zihite zijya muri ibice M23 yarekuye, dore ko ari ibice binini cyane, maze nizimara kubikwiragiramo M23 nayo ihite yadivansinga mu bindi bice aho imbaraga ari nkeya ndetse n'ibice byerekeza mu zindi ntara. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko M23 yabaye nk'ibakinnye umutwe ukomeye cyane. Ubu tuvugane yamaze gukora za tombe hariya za Karehe. Neza ibintu birakomeye, za Warikare na Kisangani amasasu aravuza ubuhuha, FDLR irakubitwa nk'utwana. Ibisa nkaho imbaraga z'abasirikare ba leta ya Kongo zatatanye nyuma y'uko M23 itangiye kwatakira ibice bitandukanye. Ingabo za leta ya Kongo zaryohewe no kubyina igiswa n'intsinzi, ariko mu by'ukuri atari yo, kuko ubu tuvugana abawazarendo FARDC n'abarundi baragaragara mu bice M23 yavuyemo ari benshi cyane, bagaragaza ko babyishimiye kandi bavuga neza ko bari bo barashima M23 nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Ibi kandi byabaye ku manywa y'ihangu M23 iva muri ibice ikabikora mu bice bigiye bitandukanye, ariko benshi barishimira ngo ko kuba bamaze kuba bigarurira ibi bice, kandi bigaragara neza ko ari ibice M23 yabateze, kuko hakomeje kugenda hagwa bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru abitangaza. Umurongo wa telefone n'abaturage baherereye mu biriya bice M23 yarekuye baremeza neza ko M23 nubwo yahavuye izi ngabo zihari zifite akavuyo kenshi cyane. Ibyo abaturage bavuga neza ko ari ukubateza umutekano muke, babashijwe ku bijyanye n'abaturage bafite intwaro ndetse bagaragaye bafite imbunda, dore ko ari benshi cyane, hafi buri rugo rufite intwaro. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku basirikare bigaruriye umujyi. Kuba wacunga abaturage batakwishimiye bafite intwaro, niho hari kumvikana amasasu menshi cyane, abaturage barasana n'izi ngabo. Ibyo benshi bavuga neza ko harimo M23 nawe yabishyizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo izi ngabo nazo zize kugorwa muri ibice zitaza kwinjira nk'izinjira muri saro. Kandi M23 benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye kinabarizwamo, nubwo hakomeje kugenda hagaragara inkuru zivuga neza ko M23 yamaze kwishingira ibindi birindira ahandi, ariko bemeza neza ko itigeze ishira muri plene ndetse n'inkengero zaho. Hakomeje gukorwa inkuru zemeza neza ko M23 ibice bitandukanye yasohotsemo rero hakirimo abo twakita nko ari nk'abatasi bayo ndetse n'abagiye basigara bareba uko ibintu biri kugenda. Nubwo benshi cyane bari kubuza n'abaturage bahawe intwaro, ariko M23 benshi bemeza neza ko itagiva mu bice ngo ishireyo, dore ko ari n'abavuga neza ko no mu mujyi wa Uvira gifitemo abasirikare babiyambariye civile basa n'abaturage, dore ko utanabitandukanya, ariko bagatanga
ikuru kurindi muvomyi yari yose y'ingabo ndetse n'ibikoresho bari kuzana. Ibi byose ba 23 ibi bikontorora ndetse ibishyira muri raporo, icyatumye ireka uyu mujyi ndetse n'ahandi ikaza gufata umwanzuro wo kwigira za Karehe ndetse aho yatangiye gukora tombitsi kamiye babaje ku buryo bukomeye cyane. FDLR imwe mu mitwe ikomeye cyane ifatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu harumvikana induru nyinshi mu bice bitandukanye, amasasu ni menshi, byo ni ibisanzwe nyuma yuko ba 23 ifashe no mwanzuro. Bisa nkaho hari ibice bishya byari bisanzwemo umutuzo uretse ubusahuzi n'ibindi. Ba 23 rero iri gukora tombe kugira ngo yongere kuhigarurira. Ibi rero nibyo biri kugora izi ngabo za leta ya Kongo gutatanya imbaraga. Ma 23 yo yabikoze yabipanze, bisa nkaho biri kubagora maze bagafata ibice bagatakaza ibindi. Ibisa nkaho ari zero wake cyangwa se kuruhira ubusa, kuko ma 23 yo ntigeze ihagarika urugamba n'ibitero ku ngabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru atugera haturuka mu mujyi wa Uvira, ababonye ibitaro bikuru byo mu mujyi wa Uvira hasohotsemo umurambo bivugwa neza ko ari uwa Generali Masunzu Pacifique. Uyu kandi akaba ruharwa mu kwica ndetse no kugirira nabi abanyamurenge. Inkuru zakomeje gusirikira, zimwe zigenda zigirwa ibanga, izindi zifatwa nkaho atari ukuri bitewe nuko kumenya izi nkuru bigoye ndetse bisa naho zagizwe ibanga rikomeye cyane. Benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kubera ku butaka bwa Uvira nyuma yuko ma 23 havuye, byamaze kwemezwa neza ko uyu mugabo iby'urupfu rwe biri kugenda bizamo amayobera. Bamwe bati niwe, abandi bati n'undi mu generale wari kumwe nawe. Ibintu bisa naho byabuze gica, gusa abakurikiraniye hafi akantu kandi baravuga neza ko uyu murambo ushobora kuba wamaze gukurwa mu bitaro bikuru bya Uvira ugiye koherezwa i Kinshasa, aho uyu mugabo bivugwa neza ko ashobora gushyingurwa. Nubwo bimeze bityo ariko amakuru ntabwo aremeza 100% neza ko ari Generali Masunzu Pacifique waba warapfuye ku munsi w'ejo. Twakubwiye uko byagenze ndetse nuko uyu mugabo yaba yarisanze aguye mu bice ma 23 yari maze kuvamo ndetse ku kagambane gakomeye cyane, aho bivugwa neza ko ashobora kuba yaraturikanywe n'ibyo ma 23 yasize ihateze, dore ko haje kwigabizwa n'abazarendo babyinaga intsinzi. Haza kugaragara bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Kongo FARDC basaga naho bari kureba ibice kugira ngo bamenye uko baza gutegeka izi ngabo zabo gushyiramo amadefense ndetse n'uburyo bikorwa. Benshi bemeza neza ko uyu mugabo Generali Masunzu ariho yaguye, ariko kandi ntabwo haragaragara official statement cyangwa se official communique iturutse mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC yemeza neza ko uyu mugabo yaba yamaze gupfa nk'uko biri kugenda binugwanugwa. Gusa igihari cyo nakubwiye ko hari icyagaragaye cyemeza neza ko hari uwahapfiriye ukomeye cyane, kuko hari uyu mugabo Generali Masunzu ndetse n'abandi bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bagera kuri 2. Byemezwa neza ko Generali Masunzu ashobora kuba ari we wapfuye, kuko ababibonye bavuga neza ko babonye haterurwa umuntu nyuma y'igiturika cyari kimaze kuba giturika, birukankana umuntu bamujyana mu modoka arimo aravirirana, ndetse byamaze kumenyekana neza ko atahise apfa nubwo yari arembye cyane. Yahise yirukankirizwa mu bitaro bikuru bya Uvira aho yapfuye akimara kuhagera. Kuri ubu rero bivugwa neza ko babonye umurambo we ukimara gusohorwa ugiye gushyirwa mu modoka kugira ngo ujyanwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bari buze kuba bafata indege ujyana i Kinshasa. Benshi bavuga neza ko bawiboneye ndetse bawubonye, ariko nanone ntabwo bigeze bareba mu maso ngo bitegereze, ariko bitewe na protection ndetse na protocole zikomeye cyane kurinda uwo ari wese ushobora gufata ifoto n'ishusho. Ngaha bisa naho ari umuntu ukomeye cyane, ariko benshi cyane baremeza ko ari Generali Masunzu Pacifique. Byagenda bite mu gihe Masunzu Pacifique yaba aguye muri ibi bice nk'uko biri kugenda abinugwanugwa? Amakuru aragaragaza neza ko uyu mugabo yaba ahaye agahenge abanyamurenge yazengereje ndetse akaba n'abavukamo. Ngira ngo murabizi intwari nyinshi cyane z'abanyamurenge zagiye zipfa. Uyu mugabo ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC akaba umutoni wa Tshisekedi yagiye abagiramo uruhare rukomeye cyane, guhera kuri Michel Ruhunda Makanika kugera ku bandi bose bagiye bapfa. Ahangaha bari bayoboye Twirwaneho, uyu mugabo yagiye abagambanira ku buryo bukomeye cyane, ndetse aho yagiye akoresha trike zitandukanye, naho yigeze babeshya neza ko aje kubajoininga ngo barinde ubwoko bwabo bw'amanyamurenge na gakondo
yabo birangira abaterereje amadrone binyuze ku matelefone yabo bari bamaze gutarakinga bakimara gusohoka mu ndake. Ngira ngo ni nako Michel Makanika yapfuye. Uyu mugabo kandi byemezwa neza ko ari umwe mu bagome bakomeye cyane bagiye bahagararira ibikorwa bya Wazalendo byagiye bigaragara by'urugomo rukomeye cyane, harimo kwica abaturage, kubatwika, kubabaga ndetse no kubarya. Ibi byose uyu mugabo ibice yaraherereyemo byagiye birangwamo. Amakuru yaragaragaza neza ko mu gihe iyi nkuru iza kuba komprime 100% haza kuba ikimeze nkaho ari uguserebura, dore ko abaturage benshi cyane bagiye bagaragaza neza ko batamukunda, ufatwa nka ruharwa, ndetse uyu kandi akaza kugaragara nk'umwe mu bagiye bagira influence ikomeye cyane mu kugerageza kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge bivugwa neza ko avukamo. Uyu kandi benshi bamufata nkaho ari umugome karabutaka, ni nayo mpamvu benshi bakomeje kugenda basirikiriza inkuru babaza amakuru ye, ndetse natwe bakomeje kugenda batwandikira, ariko inkuru dukomeza kugenda tubabwira nuko bitaraba komprime 100%, ariko hari amahirwe yemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba ari we waguye muri ibi bice bitewe nuko protokole zagenze ndetse nuko ibintu biri kugaragara, hageragezwa kurinda wakurura inkuru yari yose ijyanye n'urupfu rw'uyu waguye muri ibi bice. Gusa benshi barashimangira neza ko abayatari na Generali Masunzu Pacifique ashobora kuba ari undi ukomeye cyane mu bo bari kumwe, kuko byagaragaye neza ko habaye ikintu kidasanzwe. Ubu Wazalendo zirakirukanka mu bice bya Plaine de Ruzizi ndetse no mu nkengero zaho za Bijombo, ibice bitandukanye nka za Kabunambo, nyuma y'uko 23 ifashe umwanzuro wo kuharekura. Gusa bisa nkaho mu gisirikare cya leta ya Kongo habaye ikintu kidasanzwe, benshi bakomeje kwibaza ari igiki, kuko bisa nkaho abasirikare nta murare ndetse bamaze gusa n'abamenya amakuru y'uwamaze kubavamo, dore ko aba generali bakuru 23 kiri muri ibi bice nibo yagiye igabaho ibitero bikomeye cyane kugira ngo ikomeze kugenda iburizamo ndetse imbaraga zikomeza igisirikare cya Kongo, kandi yagiye ibigeraho. Amakuru agaragaza neza ko 23 ishobora kuba yamaze gusubira mu mateka ndetse yamaze gutanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi benshi bavuga neza ko nubwo byagenze gutya 23 itarishwa neza ko hashobora kuza abayobozi bakomeye kuri uru rwego muri ibice yavuyemo, ahubwo ibi yabikoze kugira ngo aba Wazalendo baza kuza muri ibice ndetse n'ingabo z'abarundi bashobore kuza nabo kugira akazi gakomeye cyane, ntibaze kugenda nk'abagenda mu kibuga cy'umupira. Ni nayo mpamvu hasize hatezwe iyi mitego irimo n'ibiturika biremereye cyane byaturikanye uyu mugabo turi kuvuga neza ko ari Generali Masunzu Pacifique waba yamaze kwitaba Imana. Benshi bashimangira neza ko nubwo ataba we, igihari nuko hamaze kuvamo ukomeye muri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibyo benshi bashimangira neza ko ari indi ntsinzi 23 yabigize mu buryo isa naho itateguye neza, ariko kandi mu buryo yagizemo uruhare bitunguranye 23 nyuma yo kurekura ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice birimo nka Plaine de Ruzizi, Kabunambo, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi, iza gufata umwanzuro wo kuba ivuye muri ibice bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo igitutu cya Amerika kugira ngo hubarizwe amasezerano ya Washington. Ubu ikigezweho nuko 23 benshi bangiye guterwa ubwoba bukomeye cyane n'ibitero bikomeye cyane bivugwa neza ko ari ibitero bishobora kwerekeza i Kinshasa mu gihe gito. Ikibuga cy'indege cya Karehe gisanzwe gikontororwa na 23 ngira ngo murakizi, ni ikibuga cy'indege kiri mu birometero bitari byinshi cyane uturutse mu mujyi wa Bukavu. 23 iri kwategurira ibintu bisa naho bidasanzwe nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. 23 ifite indege bivugwa neza ko arizo mu bwoko bwa Apache zigera kuri 2 zagaragaye kuri kibuga cy'indege. Izi ni indege z'intambara karabutaka kandi ni indege zigendamo abasirikare, kandi ifite drone bivugwa neza ko harimo nizo mu bwoko bwa Super Drone CH4 ndetse na Kamikaze, drone ziremereye cyane ndetse bivugwa neza ko arizo ziri gutegura ibitero bikomeye cyane byerekeza i Kinshasa. Benshi bamaze gushimangira neza ko 23 kuva muri ibi bice ibyo biteye inkeke Kisekedi kurusha uko yari kubigumamo nk'uko biri kugenda abigaragara.
n'amakuru agaragaza neza ko ikibuga cy'indege cya Karahe ubu tuvugana kiri gutegurirwaho ibintu bitigeze bibaho ndetse ibintu bikomeye cyane. M23 irisanzuye ifite ibice bitandukanye ahangaha za Karahe ndetse n'inkengero zaho, by'umwihariko ifite ibikoresho ndetse ifite n'ibindi byose biyemerera kuba yategura ibi bitera. Abasirikare ni benshi cyane abiganjemo abo mu ishami rikoresha drone ndetse n'abakontorora ibirere, aba nibo bari kubarizwa muri ibi bice bya Karemi, ndetse biragaragara neza ko M23 ibyo iri gutegura bishobora kuza kuba imeruka kuri Tshisekedi. Binyuze mu itangazo rikomeye cyane Alliance Fleuve Congo yamaze gushyira hanze, ubwo ndavuga AFC M23 yagaragaje neza ko kuva muri ibi bice yabivuyemo ku bushake, ndetse iza kunenga wazarino n'ingabo za leta ya Congo ziri kwishima ziserebura zivuga neza ko ngo zatsinze urugamba. M23 yongera kubereka neza ko isaha ku isaha bitatwara n'amasaha 5 kugira ngo yongere kuba kukumbi bakure muri bice, ariko yerekana neza ko ibi bice bitayiraje inshinga ndetse ko hari igikomeye cyane kigiye gukorwa, acyo benshi bamaze kugaragaza neza ko ari ibitero bikomeye cyane bigomba kunyura za Kisangani, ibindi bikanyura za Warikare, ibindi bikaza kugenda bikoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga, maze ngo bakegera Kinshasa aho bagomba kugurutsa amadrone, maze Tshisekedi akota kuri uyu muriro, nyuma yuko bivugwa neza ko yagiye agambana ku buryo bukomeye cyane M23 ngize kuba yava muri ibi bice. Ni inkuru rero zigaragaza neza ko ibitero biri gutegurwa, ari nako abasirikare benshi cyane bari kunyuranyuranamo muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hafi n'umujyi wa Bukavu, ibice bitandukanye M23 yimukiyemo ikaza kurekura. Biriya nakubwiye haruguru bisa nkaho byamaze gushyiramo amadefense akomeye cyane. M23 kandi ntabwo yagiye mu bice bya kure cyane nk'uko bigaragara, ahubwo iri hafi rimera kontrola muvoma izo arizo zose ziri gukorwa n'aba basirikare bamaze kwigabiza ibice yavuyemo. M23 kandi benshi bamaze kuvuga neza ko hari intwaro isa naho yari yaramaze guhisha iki gisirikare cya leta ya Kongo, yatangiye gutegura, ndetse aho bivugwa neza ko ibijyanye n'ikirere ingabo za leta ya Kongo zamaze kunegekara bitewe n'amadrone ndetse n'izindi ndege zagiye zihanurwa, ubwo M23 yari ifite iki kibaya cya Plaine de Ruzizi ndetse cyagiye kigabwaho ibitero bikomeye cyane. Amadrone y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'indi ndege ndetse na Sukhoi 25 ibi byagiye biraswa, mwagiye mubibona. Ibi rero biragaragara neza ko M23 nayo ari tani yayo kugira ngo ya advancing itanga isomo rikomeye cyane, maze dore ko yamaze kugaragaza neza ko ibi bice yarekuye bitari kamara kurusha ibitendo bitandukanye igiye gukora. Inzira benshi baremeza neza ko ifunguye kuko M23 na mbere yuko iva muri ibi bice bisa nkaho yari ifite umugambi wo kugaba ibi bitero, ndetse byagiye bigaragarira mu basirikare bayo bagiye bumvikana bahanganye na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, aho izi za teritwari za Karemi ndetse n'ahandi M23 yagiye yigarurira uduce ndetse n'imijyi mito mito kugira ngo ize kuyifasha kuba yakora déplacement y'ibikoresho ndetse n'ibindi nyenerwa, ubwo abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo babaga bamaze gutorongera bavuye muri ibi bice. Ni inkuru igaragaza neza ko M23 nta mikino ndetse ingamba ikizirimo, ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kujya muri danje ikomeye cyane. M23 kugumana Uvira n'inkengero zayo byari ingenzi, ariko yamaze kugaragaza neza ko bitari strategique n'ubundi uretse kuyahanganaga n'abarundi hariya, ndetse ikaza kugenda iburizamo ibitero by'abarundi, dore ko n'abasirikare b'u Burundi bahapfiriye ari benshi kugeza ubu. M23 yagaragaje neza ko target ari Kinshasa ishobora kuza kwakira umuriro w'ibibombe biremereye cyane bituruka ku ntare za Sarambwe mu masaha make cyane, kuko drone zirimo iza super drone, izi nizo zanateye ubwoba kuko bigaragara neza ko abasirikare ba M23 bari tayari kuzigurutsa ndetse bakaza kugenda abatanga isomo rikomeye cyane hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru rero zigaragaza neza ko ibice M23 yavuyemo bisa naho bitarimo umutekano ku baturage. Haragaragara abazarendo bazenguruka basa naho baserebura babyina intsinzi kugeza na n'ubu, kandi baragaragara barasa mu kirere. Bivugwa neza ko benshi bemeza neza ko baba bamaze no gusinda, abaturage ntabwo bishimye ikigaragara, ndetse ibi bice hafi ya byose biragaragaramo urugomo rw'abazarendo, aho bari kugaragara cyane bahanganye n'abaturage muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza
neza ko nta kubana n'abaturage kuzima gushobora gushoboka ahantu niba abaturage nabo baramaze kugaragara neza nk'aho harimo abafite intwaro. Kugeza kuri ubu benshi baribaza izi ntwaro aho zavuye, benshi bakongera kwibaza niba atari bamwe mu basirikare ba 23 basigaye hano mu buryo bw'ibanga. Abaturage ku munsi w'ejo bagaragaye barasana na Wazalendo, n'uyu munsi mu nsisiro zitandukanye yongeye kumvikana amasasu menshi cyane, ikigaragaza neza ko abaturage harimo abamaze kwibikaho intwaro kugira ngo bajye bahangana na Wazalendo zije kubasahura. Ibizagaragaza umutekano muke ushobora kuranga ibi bice nyuma y'uko mu 23 yavuye, maze izi ngabo za leta ya Kongo, Wazalendo n'abarundi bakaza kuhataka nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru zigezweho none hazihutirwa zisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'urugamba rukomeye cyane igisirikare cya AFC 23 gikomeje kuba gihanganamo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'uko amakuru abigaragaza. Ni inkuru igezweho none yemeza neza ko igitero gikomeye cyane cyakoranywe ikoranabuhanga ridasanzwe ari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC byamaze kwemezwa neza ko Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFC 23 yamaze gusimbuka urupfu. Benshi bemeza neza ko uyu mugabo yataza kuba umukomando ukomeye cyane, aba yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane. Ni inkuru zemeza neza ko General Sultani Makenga mu ibanga rikomeye cyane yari yamaze kugera hafi n'umujyi wa Bukavu, dore ko bizwi neza ko uyu mugabo bundi busanzwe ibiro bye ndetse biba hariya Igoma ndetse no mu nkengero zaho. Nubwo inzu atuyemo benshi bagerageje gukora iperereza ngo babe bayimenya, byaje kugorana ndetse ibyagiye bigora igisirikare cya leta ya Kongo n'ubutasi kugira ngo babe bamenya aho uyu mugabo aherereye maze biborohere kumugabaho ibitero. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko kugeza kuri ubu General Sultani Makenga nyuma y'uko 23 ifashe umwanzuro wo kuva mu bice bitandukanye by'umwihariko ibyo mu kibaya cya Ruzizi ndetse n'ahandi hariya mu bice bya za Kabunambo, Sange, ibice bitandukanye bya Bijombo werekeza za Kamanyura hose. 23 ikaba yarafashe umwanzuro wo kuhava kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kubahiriza ibiganiro by'amahoro. Ni inkuru zigaragaza neza ko rero General Sultani Makenga uyu yagiye muri ibice kugira ngo aze kongera gupanga yereke aba basore be uko bagomba gushinga ibindi birindiro bishya ndetse naho bagomba kwimurira ibitero bishya. Nkuko byagiye bigaragara neza ko Kisangani na Warikare hatangiye kumvikana ibiturika biremereye cyane nyuma y'uko 23 ikuye muri Plaine de Ruzizi ndetse naha muri ibice namaze kukubwira. Ibi kandi bikaza kugaragazwa nuko 23 yatangiye gukora ibitero bikomeye cyane, aho benshi bemeza neza ko aba basore batangiye kwerekeza ijya Kinshasa nubwo ari urugendo rurerure. Ni inkuru zemeza neza rero ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gukura amakuru kikamenya neza ko General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka Sultani Makenga, umugaba mukuru wa 23 ari muri ibi bice. Nubwo batari bafite location neza, batangiye kurasa ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo yarashwe amasasu menshi cyane, ariko siwe wari uri muri target kuko barasaga aho batekereza herereye. Nuko bivugwa neza ko inzu uyu mugabo yararimo yaje kuraswaho, ariko kandi yarashweho n'imbunda bivugwa neza ko zitari drone dore ko itigeze yangirika ku buryo bukomeye cyane. Aha rero niho uyu mugabo General Sultani Makenga yasohokeye aza kujya mu modoka imujyana mu mujyi wa Bukavu, ahasa naho harinzwe cyane dore ko n'igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyagabye ibitero bisa naho kitari gifite amakuru y'aho aherereye, ndetse no kujya mu mujyi wa Bukavu ntabwo byigeze bimenyekana. Inkuru zaje kumenyekana nyuma ko uyu mugabo ashobora kuba atakiri no muri ibice, ndetse benshi bibaza niba yanyuziye amazi cyangwa iy'ubutaka kugira ngo abe yakongera kugera Igoma aho twakita nka headquarter, ndetse bigoye kwagaba igitero. Ubu tuvuga ni inkuru ziremeza neza ko General Sultani Makenga ashobora kuba yamaze kugera Igoma nubwo bitarahamwa neza, ariko kandi benshi barashimangira neza ko nubwo yaba atari Igoma no muri uyu mujyi wa Bukavu bigoye kugira ngo igitero gikomeye kibe cyahamusanga, ndetse bisa nkaho naho hari ubwirinzi bw'ikirere. Mwibanga rikomeye cyane benshi baribaza uwabatanze amakuru ndetse mwibanga kuko uyu mugabo yaje muri ibice mwibanga rikomeye aho atifuzaga ko hagira ikiza kumenyekana. Nta mitingi ikomeye cyangwa se umuhuro cyangwa se speech imbwirwaruhame yagombaga kubwira abasirikare mu ruhame nk'uko bisanzwe hari n'itangazamakuru, ahubwo bivuga neza ko yarahari mu buryo bwo
kwereka abasore ko bari kumwe nubwo bamaze kuva muri ibice bari bararuhiye ndetse bakabitakarizamo n'abasirikare kugira ngo babifate, kugira ngo abamotive ndetse abereke ko bataruye ubusa ibyo barimo, ariko intambara imeze hagomba kuzamo igice cya diplomasi ndetse n'igice cya politiki, ariko hakazamo n'igice cy'urugamba. Ibi rero yabikoze nubwo bivugwa neza ko yagerageje kurasirwa muri ibi bice, ariko Imana igakinga akaboko. Bivugwa neza ko uyu mugabo acungiye umutekano ku rwego rwo hejuru, ndetse ari nabyo byakomeje kugenda bigora aba bagabaga ibi bitero, kuko amakuru agaragaza neza ko Nziramakenga Emmanuel, General Sultan Makenga nyine ari umwe mu barinzwe cyane muri FCM23, ndetse n'ibice byose abarimo bishyirwamo ubwirinzi bw'ikirere. Bivugwa neza ko drone ari ibishobora kumurasa, ariko yo ntiyashoboraga kuguruka mu bice aherereyemo, ari nayo mpamvu hakoreshejwe imbunda ntoya. Bivugwa neza ko ntacyo zari guhungabanya kandi zarasuye kure nk'uko bigenda bitangazwa, ariko kandi n'abarasaga ntabwo bari bafite amakuru yuzuye, kuko ntabwo higeze haba igikuba cyacitse, ndetse nuko amakuru yamaze kugenda amenyekana. Ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo rero byamaze kwiyoruganiza mu 23, ibice yamaze kwimukiramo yamaze kugenda ishinga ibirindiro, ndetse yamaze gukora ibirindiro bihamye izi ngabo za 23, kandi benshi bamaze gusobanura neza ko zidatana no kujya mu bice birimo imisozi kugira ngo zibe zikontorora uburyo ubwo ari bwo bwose zagabwaho ibitero. N'ubu rero mu 23 ngo iri mu misozi ndetse ikikije ibice yamaze kurekura, aho bisa nkaho ibikontorora ibirebera hasi. Ibintu benshi bemeza neza ko mu 23 ifite strategy idasanzwe muri ubu buryo. Amakuru kandi aragaragaza neza ko General Sultan Makenga ibyo yababwiye ngo byabaye nkaho aba basore yasanze n'ubundi nabo biteguye, bamaze gusa naho bakura mu mutwe, bamaze gusobanukirwa ibijyanye na politike ndetse n'urugamba, ku buryo kubibabwira byari motivation gusa, nabo basa naho babyumvaga cyane. Ibi rero biraza kugaragaza ko mu 23 itagomba gucika intege mu gice icyo ari cyo cyose yamaze kuba yakigarurira, ndetse itaza no guterwa ubwoba no kuva muri ibi bice, kuko isaha n'isaha ibishobora kubigarukamo cyangwa ikerekeza mu bindi nk'uko bigaragara za Warikare ndetse n'ibindi bice, ndetse bigana nka Kisangani, nk'uko abasirikare benshi bakomeje kuvuga neza ko humvikanye ibiturika biremereye, n'abaturage bavuga neza ko FDLR yakomeje guhangana na 23 nk'uko bitangazwa. Ni inkuru rero zikomeje gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'uru rugamba, zivuga neza ko abasirikare b'igisirikare cya 23 bakomeje kwa advancinga, ndetse bakomeje kuba barwana inkundura, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugerageza kuba gikora amadefense atandukanye, ari nako cyongera ingabo mu bice 23 yamaze kurekura, ari nako bahishimira. Benshi bemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo ziri gusereburira muri ibice neza, ukaba wagira ngo na ahantu bafashe barwanye, kuko 23 cyo yaharekuye ndetse iharekura mu buryo bwo kubahiriza ibiganiro by'amahoro. Ni inkuru iteye ubwoba. Mu mvura nyinshi cyane abasoda b'u Burundi bongeye gutemagurwa, abasoda b'u Burundi bongeye guhura n'uruva gusenya mu ishyamba rya Mikenke. Ese bigenze bite? Amadubu noneho ko yariye Karungu biraza kugira gute? Benshi batima 23 yarababeshyira bakinisha, ibakina mu bitekerezo, ibakina n'ubwonko bwabo, maze yerekana ko igiye nyamara hari abasirikare yasize muri ibice bya Mikenke, by'umwihariko muri iri cyama ngo bafite defense zikomeye cyane. Ibi ntitwabihamya, ahubwo benshi bemeza neza ko ari urwitwazo, kuko amadubu ngo yakoze ibintu bikomeye cyane muri iri shyamba rya Mikenke. Nyimvuga amadubu mve ingabo zatwirwaneho, ingabo zigerageza kugenda zihangana, dore ko zifite umugambi umwe na 23, kuko bose barwanira uburenganzira bwabo ndetse no kwishyira bakizana, bakagira gakondo yabo batirirwa bameneshwa baraswa umunsi ku munsi. Amadubu akoze ikintu kidasanzwe, ateza mbushi igisirikare cy'abarundi cyanyuraga muri iri shyamba rya Mikenke mu mvura nyinshi cyane yakomeje kugenda ihagwa amasasu yavuze, ariko abaturage bumvaga ibiturika bisa nkaho ari kure bitewe n'imvura yagwaga, ariko byagaragaye neza ko iyi patrouille y'abasirikare benshi cyane b'abarundi bashakaga gushinga ibirindiro bikomeye cyane nabo ngo muri iri shyamba, dore ko ari na rinini cyane, biza kurangira batezwa mbushi ikomeye cyane. Ubu tuvugana hagaragaye imitwe y'abasirikare b'abarundi, dore ko n'ibirango byari biri ku mpuzankano cyangwa se uniforme bari bambaye. Ibintu benshi
cyane bamaze kuvuga neza ko bitaza kuba byoroha cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi zumvaga neza ko M23 batinye amaze kuva mu bice byose maze bumva ko amadubu ntacyo aza kubakoraho cya danje nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru kandi agaragaza neza ko aya madubu yatanze isomo rikomeye cyane ku rugamba ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya Twirwaneho ahubwo imbaraga gifite zidasanzwe kuko gikomeje gutungura aba benshi batekerezaga neza ko kidashobora kuba cyakora imipangu nk'iyi. Urugamba rusa naho ahubwo rutangiye bundi bushya kuko amadubu akomeje gukubita atababarira. Iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho gihura n'uruva gusenya abarundi bose. Nakubwira kuri ubu ngubu iki gisirikare cy'u Burundi noneho gitangiye kwicwa na Twirwaneho biraza kurangira bite ko M23 ariyo yari yarabazengereje bikaba byararangiye yiviriye muri ibi bice, nubwo benshi bakomeje gushimangira neza ko itagiye kure ndetse no mwiri shyamba afite ibirindiro ariyo mpamvu iri gukorana na Twirwaneho, ariko bakabivuga bagendeye ku mbaraga babonye Twirwaneho ifite nta gihamya kindi kuko bisa nkaho M23 yagiye traininga bamwe mu basirikare ba Twirwaneho kugira ngo bakomeze kugenda basenyera umugozi umwe barebe nuko bahangana n'iyi leta ya Tshisekedi yakamije kubarimbura ndetse ikabatsemba. Ni ibintu rero bitoroshye cyane. Ubu tuvugana haravugwa urupfu rw'abasirikare b'u Burundi dore ko bapfuye ari benshi cyane mu mvura nyinshi cyane ntibigeze babona nuko bahabwa ramforo yagombaga kuza kubatabara. Kuza rero ukagwa muri iri shyamba harimo abahafite ibirindiro bakwiteguye bisa naho buhuye n'uruva gusenya. Ikindi benshi bakomeje kugarukaho baremeza neza ko Twirwaneho ifite ubutasi budasanzwe butandukanye nubwo yari isanzwe ifite, dore ko igisa naho ari ubutasi yari inyuma cyane. Kuri ubu byemezwa neza ko amadubu afite ubutasi bukomeye cyane bugomeza kugenda bubaha amakuru ndetse bukabemeza neza ko igisirikare cy'Abarundi bagombaga guca muri iyi nzira. Amakuru yari yamaze gukururwa ndetse Abarundi baza guhura n'uruva gusenya rero bahagera bananiwe ndetse bivugwa neza ko n'imvura yari nyinshi cyane. Amadubu yari yaryamiye amajanja suku bacucuma yiva inyuma, ibyateje ikibazo gikomeye cyane na n'ubu Bujumbura aho bari kwibaza ikibakubise ndetse basobanura neza ko M23 ngo ntaho yagiye ndetse iracyahari bitewe nuko bakubiswe izakabwana. Abasirikare benshi bacuye imitwe. Muri uyu muhanda hagaragaye imyenda y'abasirikare b'Abarundi n'ibice by'imibiri yabo. Kurasana byagezaho bifata urundi rwego, abagerageje kwirukanka bagafatwa bagaterwa ibyuma nk'uko byagaragaye neza ko iyi mirwano yari irimo abakomando benshi cyane ku mpande zombi, ariko biza kurangira n'ubundi igisoda cy'u Burundi bitakigendekeye neza ngayo nguko Abarundi bararira ayo kwarika ndetse bisa nkaho batangiye kugira igihunga gikomeye cyane cyo gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko byagaragaye neza ko bari gukubitwa izakabwana ndetse badashobora guhangana na Twirwaneho. Imisozi miremire yose biravugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu umutekano ari wose amadubu yakomeje kugenda abungabunga. Igihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyumvaga neza ko M23 kimara kuva muri ibice bazahita badivansinga maze ngo nizi ngabo za Twirwaneho zigakora withdraw bakazirukankaho bazirasa amasasu yo mu bitugu zihunga maze ngo ibice bakabyigarurira. Nyamara siko bimeze, biragaragara neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nyamara gishobora kuza gutungurwa na Twirwaneho iri kugikoramo akazi bakuramo bamwe mu bakomeye nk'uko itangiye kubikora mu Barundi kugeza kuri ubu. Ibintu birahindutse, ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru atugeraho akomeye cyane yemeza neza ko ingabo za P5 bivugwa neza ko ari ingabo za Kayumba Nyamwasa ndetse azifatikanyije n'umuhungu uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu nta wundi ni Jaraki Habyarimana cyangwa se Jarike Habyarimana. Ingabo zabo zitwa P5 ndetse n'ingabo z'Abarundi tutibagiwe na FDLR. Makuru atugeraho aremeza neza ko zongeye gucucumwa mu buryo bukomeye cyane. Izi zishwe na Twirwaneho nk'uko amakuru abivuga. Izi ngabo za Twirwaneho MRDP zifite imbaraga zidasanzwe benshi bibazaho zakuye ibi bikoresho karabutaka. Bamwe batesema 23 mbere yo kuva muri ibice y'abasigiza intwaro, ese iri kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi biragaragaza neza ko izi ngabo za Twirwaneho amazi atakiriye yandi kitakimera gutega amajosi nk'uko zigenda zibivuga. Amakuru aremeza neza ko cyari igitero gikomeye cyane cy'izi ngabo. Bivugwa neza ko zemerewe na Tshisekedi ko nibamara kwimura abanyamurenge muri ibice bamaze
yamaze kuhashira azahabahaba akashinga ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za P5 ndetse z'umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana ndetse ngo na Kayumba Nyamwasa n'abandi bashaka kurwanya leta y'u Rwanda, maze ngo akaba ariho bazagira barracks ndetse ibirindiro bikomeye cyane ndetse na training wing z'iki gisirikare cyabo. Ariko bisa naho bikigoye kuko kuva mu 23 kimara kuva muri ibi bice aba basirikare bahise bumva neza ko ibintu byoroshye. mu 23 yagiye igaragara irwana ku banyamurenge ndetse bacungira umutekano igafasha bya hafi izi ngabo za MRDP kwirwanaho z'abanyamurenge. mu 23 kimara kuva mu bice bya Kabunambo, Sange, Ruvunge, ibice bitandukanye nka Remera ndetse n'ibice nka Bijombo, aha hose benshi bumvaga neza ko ubuzima bw'izi ngabo burangiye ndetse n'abaturage b'imurenge bagiye guhita bahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko byagaragaraga. Kandi koko natwe niko twabibonaga, ariko bisa nk'aho Amadubu yongeye gukora ibidasanzwe. Benshi bari bazi neza ko Amadubu akomeje kugenda aterwa inkunga n'intare, ubwo nimvuga intare ni 23 naho Amadubu n'izi nkabo za Twirwaneho, ariko zikoze igitangaza kidasanzwe aho benshi batangiye gushidikanya bavuga neza ko ibi bikoresho n'imbaraga bari gukoresha bisa nk'aho 23 kibarimo. Abandi bakavuga bati 23 hari ibikoresho bimwe na bimwe yabasigiye bitewe nuko yari maze iminsi yambura ingabo z'abarundi intwaro, ibi bikaba ari byo biri gutuma izi ngabo zifite imbaraga zidasanzwe. Amadubu abashije guhagarika yica ku buryo bukomeye cyane abasoda b'u Burundi ndetse na FDLR ndetse n'igisirikare cya FARDC mu bitero bikomeye cyane. Bari baje bafite confidence nyinshi cyane bumva neza ko bagiye kwitambukira bakubura, ariko ibyo bahuye nabyo nagahuma munwa. Ni inkuru zigaragaza neza ko abasirikare b'igisirikare cya Twirwaneho bakoze akazi gakomeye cyane mu guhangana n'izi ngabo zari zagabye igitero ku birindiro byabo, ndetse byasaga naho biteze ko biri buborohere ndetse bagahita badivansinga bamanuka mu mihana igiye itandukanye ituyemo abaturage, dore ko hari ibice abaturage bamaze kwimukamo, ariko hari n'ibindi bice binini cyane bituwe n'abaturage. Nk'uko bigenda bigaragara, hari abaturage benshi cyane bimutse mu bice bya Puezero hafi n'iminara, aba bose bagiye bameneshwa kubera amadrone, ariko kandi hari abandi batuye mu bice nubwo bivugwa neza ko inzara ikomeje kubica bitewe n'izamuka ry'ibiciro, kuko hari amabariyeri akomeye cyane yasizwe mu bice bajyaga guhahiramo, aho basa n'abamaze gukomanyirizwa basizwe mu kato. Ubu tuvugana bivugwa neza ko ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 n'amafaranga menshi cyane arenga 65,000 by'amanyarwanda, cyangwa se ukaza no gushyira mu makongomani ukareba uko bimeze. Ibintu rero birakomeye cyane. Aha rero niho Amadubu yongeye kwigaragariza, yerekana neza ko ibyo basize babwiwe na General Michel Ruhunda Makanika, uyu kandi akaza kugenda agaragaza neza ko ariwe wasize spirit cyangwa se imyumvire ndetse ikomeye cyane muri iki gisirikare, aho yasize babwiye neza ko batazemera gutemwa amajosi ndetse bazirwanaho nk'uko baniyise Twirwaneho. Aba basirikare rero bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kwica abasirikare b'abarundi. Twirwaneho yongeye kugaragaza neza ko ifite imbaraga zidasanzwe kurusha uko benshi babitekerezaga, dore ko benshi bibwiraga neza ko ikorera mu kuboko kwa 23 ngo ariyo igiha imbaraga, ariko Amadubu yongeye kugaragaza neza ko nta mikino afite na mikeya. Amadubu kandi yongeye kugaragara asa naho yadivansinga kubita izi ngabo, ibyo benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo impamvu nyinshi zirimo izo kuba zazanye confidence ariho zavuye zikubitwa, ndetse bivugwa neza ko zamaze gutatana ndetse zagize ubwoba budasanzwe nyuma yo gutungurwa, dore ko benshi batangiye kuvuga neza ko 23 yajijishije ikayobya malari, nyamara ikaza kuba yibereye hamwe n'aya Madubu ya Twirwaneho. Bizwi neza ko yo atigeze afatirwa ibihano cyangwa se ngo ashyirweho igitutu nk'uko byagaragaye. 23 ifata umwanzuro wo kurekura ibi bice kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze gushyirwa mu bikorwa. Amadubu yo ntawe uyashyira mu majwi kuko birazwi neza ko ari abaturage bamaze igihe kinini cyane, imyaka ibihumbi n'ibihumbi mwabira bice. Bisa nkaho rero ari bo bakomeza kugenda birwanaho. Benshi batangiye guca amarenga ko 23 ngo iri gukorana nabo bya hafi, ariko nta gihamya bafite. Byagaragaye neza ko Amadubu afite icyo arwanira ndetse yakomeje kugenda agishyiramo imbaraga. N'abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bagaragara birukanka amasigamana Barundi sinakubwira gusa. Nanone FDLR yongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga ko yashize basa
naho baba bashinyagura, ariko nawe yahuye n'uruva gusenya amadubu yongeye kugaragaza neza ko ari amadubu koko akubita atababariye. Ibice byegereye Puezero bisa nkaho amadubu yongeye kwirukanamo izi ngabo mu birindiro nk'uko bigaragara. Umuriro udasanzwe basheringa birukanka. Aba basore b'abanyamurenge bongeye kugaragaza neza ko atari abo gusirimba gusa, bongeye kugaragaza neza ko ari abafite imbaraga zikomeye cyane zo kurwana kuri gakondo yabo ndetse bakarwana ku miryango yabo. Ibi kandi byongeye kuzamurira icyizere aba basore nyuma y'uko bamaze kubona neza ko nabo babikora mu gihe 23 nta bufasha cyangwa se itabari hafi. Ibi kandi bikaza kongera kubaha confidence zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zongere kumenera muri izi ngabo za kwirwanaho biza kugorana cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko ubu amadubu yamaze kurya karungu bitandukanye na mbere, aho bisa nkaho bari bazi ko 23 bibagoriza kuba kubibakorera, ariko bakaba bamaze gufata initiative yo kubikora byose kuko babona ko nta yindi choice hari. Amahitamo namwe no kwirwanaho kandi ntibazemera gutega amajosi. Ibi nibyo biri kugaragarira mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kubera muri ibi bice basanzwe bakontorora. Ni inkuru zigezweho ndetse zinyujijwe mu itangazo rikomeye cyane rishyizwe hanze na Patrick Muyaya Katembwe. Uyu akaba minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo byamaze kwemezwa neza ko yamaze neza kutangaza ko igisirikare cya AFC 23 ngo cyayobeje amarari kikabereka neza ko gisa naho kitakiri mu rugamba ndetse cyasubiye inyuma mu buryo buri totali, ariko ngo siko bimeze kuko bamaze kwica abasirikare bagera kuri 3 ndetse abasirikare bari bafatiye runini cyane iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba kandi ngo bakaba biciwe mu bice bya Kisangani nk'uko bigenda bitangazwa n'uyu mugabo wamaze kuvuga neza ko 23 ngo ari indyarya ndetse ari n'abagome ruharwa. Ibi kandi byamaze kujya hanze, uretse ko atashatse kugaragaza amazina yabo, ariko yavuze neza ko ari abasirikare bakomeye cyane, harimo n'ufite n'ipeti rikomeye cyane rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel. Aba kandi bikavugwa neza ko bose ari abasenior officers ngo bicamwe n'abari babacungiye umutekano nk'uko bigenda bitangazwa, n'ubwo itangazo ritasobanuye uko operation yose yagenze. Ariko uyu mugabo mu gahinda ndetse n'ikiniga cyinshi cyane, uyu minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya Katembwe, uyu kandi yamaze kuvuga neza ko 23 ngo yaje kubereka uruhande rw'uburyarya ku buryo bukomeye cyane, ikerekana neza ko yemeye ko iviye muri Purene, ibice bitandukanye Kabunambo Sange n'ahandi hakikije ikibaya cya Ruzizi ndetse no mujyi wa Uvira. 23 burya ngo yarabayobye ndetse isa naho yahise yongera imbaraga mu bice bya Kisangani na Warikare, ahari kumvikana amasasu menshi cyane nk'uko bitangazwa neza ko ibi bitero ari nabyo byavuyemo kuba yabasha guhitana aba basirikare bakuru mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa neza ko n'imirambo yabo yamaze kujyanwa i Kinshasa. Mu gahinda kenshi Patrick Muya yavuze neza ko AFC 23 ngo ari indyarya, ari inkozi z'ibibi, ngo ari abatindi ruharwa, ndetse yongeraho n'amagambo akomeye cyane aho yavugaga neza ko ngo kubizera bigoye cyane bitewe n'ibikorwa bitandukanye bamaze kugenda berekana by'uburyarya. Nuko ngo berekanye neza ko bamaze gusa n'abava mu mirwano ndetse berekana neza ko barekuye ibice, kumbi ngo imbaraga n'ibikoresho ndetse n'abakomando babo bakora ibisa naho ari maji ku rugamba bamaze kugera mu bindi bice. Nagahinda gakomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Umuhango wo gushyingura abasirikare benshi bemeza neza ko ushobora kuba ku munsi w'ejo, ariko nanone amakuru aratwereka neza ko abasirikare nubwo bagizwe ibanga, harimo abakomeye cyane ndetse basanzwe bazwi muri iki gisirikare bakorera i Kinshasa. Akaba ariyo mpamvu birinze gutangaza amazina yabo dushobora kuzamenya ku munsi w'ejo ubwo bazaba bashyingura. Ni itangazo kandi risa naho ririmo amarangamutima no kongera guhuruza amahanga ngo berekane neza ko 23 ibyo yavuze ko yakoze bisa naho ari agakingirizo ndetse bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho, ndetse kwitigeze ikora withdraw ngo ibe yava mu bice. Nyamara uko bigaragara 23 yavuye mu bice bitandukanye byo muri Purene ndetse n'ahakikije, kuko bigaragara neza ko abasirikare ba Wazalendo
bagaragara ndetse birirwa bahirukanka bavuza induru ndetse bavuza amafirimbi barasa hejuru bishimira ko bongeye gusubira muri ibi bice. Ibi rero ntaho bihuriye no kuba 23 yongeye gusubira inyuma, ndetse benshi bakemeza neza ko n'ubusanzwe mwa bino bice bya Kisangani 23 yagiye hagaba ibitero ku kibuga cy'indege kugira ngo iburizemo ibitero bya drone byahapangirwaga. Uyu kandi yatunguwe no kubona ngo hari abasirikare benshi cyane ba 23 bongeye kumvikana za Warikare mu bice byaho, ndetse nyuma y'umujyi wa Tushungutu wigaruriwe ahangaha muri teritwari ya Karehe, bikagaragaza neza ko 23 ngo itare kuyibica ahubwo yimuye ibirindiro. Ari byo uyu mugabo akomeje kurega 23 avuga neza ko ngo ari indyarya bakomeje guhindura amayeri y'uburyo bw'imirwanire. Uru rupfu rw'aba basirikare rukurikiye abandi basirikare bivugwa neza ko 23 yisasiye mbere yo kuva muri ibi bice, ariko kandi 23 yirinze kugira ikibatangazaho nk'uko amakuru abigaragaza, ariko amahanga yo yamaze kuvuga neza ko 23 kuva yafashe umwanzuro wo kuva muri ibice byegereye umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi ari intambwe ikomeye cyane mu bijyanye no kugarura amahoro. Amahanga kandi yongera kwihanangiriza igisirikare cya leta ya Kongo, babibutsa neza ko kuba ibi 23 yabikoze bisa nkaho ari intambwe ikomeye cyane, nabo bagomba gukora intambwe ndetse igaragarira buri wese gukuraho FDLR. Nibyo amasezerano ya Washington yavugaga, nk'uko 23 nayo yasabwe gusubira inyuma. Ibi rero benshi bakibaza niba Tshisekedi aza kubishobora n'ingabo ze, bitewe nuko bisa nkaho bari kwishimira ko 23 yarekuye utu duce nubwo bongeye guterwa igitutu n'ibindi bice iri kwataka, ariko bo ntibagaragaze uruhare rwabo mu kubahiriza aya masezerano y'amahoro. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kuza kurangira Tshisekedi yongeye kumwamwanya maze bikarangira nta ruhare rwe agize mu gusenya FDLR nk'uko byari bikubiye mu masezerano yasinywe i Washington. Ibi rero biragaragaza neza ko intambara itenda kurangira, kuko Tshisekedi nta na kimwe ashaka kubahiriza mu masezerano, ndetse aragaragaza neza ko 23 ubwo yakaba yiva mu mujyi wa Bukavu ndetse ngo na Goma. Ibyo benshi cyane bamubwira neza ko ari inzozi, kuko bitashoboka hakongera kuba intambara itarigeze ibaho nk'uko byagenze 23 yigarurira iyi migi yose. Ni agahinda gakomeye cyane gakomeje kugaragara mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, nubwo bakomeje kugenda bavuga neza ko 23 ngo ari indyarya ruharwa, ariko nabo bafatwa nk'indyarya kuko ibyo bavuze si byo bakora, ndetse Tshisekedi abazenguruka agenda ashoreka yerekana neza ko 23 ari gukora ibyaha by'intambara kuri ubu butaka bwa Kongo, kandi benshi bemeza neza ko ari igisirikare cye cya FARDC ndetse n'abarundi. Ni ibintu bisa naho biteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana drone ibihumbi n'ibihumbi, drone zateguwe noneho Minembwe irarimburwa. None se ko 23 itakiri muri ibice ngo ibe yatabara MRDP kwirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge ziraza kubigenza bite? Drone zatangiye kumisha urufaya mu kibaya muri Plaine de Ruzizi, ibice bya Sange na Kabunambo. Hari n'abawazarendo ziyiciye ubwabo kumanuka, dore ko bivugwa neza ko izi drone zisa naho ziri kumba ngo abasirikare ba 23 basigaye muri ibi bice, nyamara nta mubare w'abasirikare ba 23 bari muri ibi bice, ahubwo abaturage niba bari kubigenderamo. Ni amasasu menshi cyane, amaroketi ararekurwa, bisa naho hari ubwiyahuzi iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora, ariko byagaragaye neza ko bari kototera Minembwe ndetse na Mikenke. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha imbaraga azumurengera mu bice bari kwerekezamo, nk'uko byamaze kugaragazwa, aho abasirikare bari gukoresha kajugujugu ndetse n'amadrone y'intambara. Bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Benshi baribaza bati ni gute izi ngabo ziri gukora ibitero bikomeye cyane zananiwe gukora mu gihe hari ingabo za 23 muri ibice, none bakaba bari kuharekura ya makompura ndetse n'ibisasu biremereye cyane, harimo ingabo zabo nkeya ndetse harimo n'abaturage basanzwe batuye muri ibice, mu gihe ingabo za 23 zo zamaze kuva muri ibice bya Sange ndetse Ruvunge ndetse n'ibice bitandukanye bya Kabunambo ndetse na Butarure. Aha hose 23 yaraharekuye, ariko bisa nkaho bari kuharimbura nkaho hatazongera guturwa. Ni kajugujugu nyinshi cyane, bivugwa neza ko inyinshi ziri muri supervision ngo barebe niba nta basirikare ba 23 basigaye muri ibice, ariko nanone benshi bakomeje kubaho urw'amenyo kuko batangiye kurasa intare za Sarambwe zaragiye. 23 benshi bavuga neza ko muri ibice yari ifite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere ndetse ifite n'amasysteme ahangana n'aya madrone, akaba ariyo mpamvu
ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kwegera zigashya ndetse n'amadrone menshi cyane yagiye hanurwa muri ubu buryo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu ngo bari gutsinda, mu gihe birengagije neza ko bari gutsinda ntawe bari kurwana nawe, kuko M23 muri ibi bice yamaze kuhava, uretse abaturage bari kwijujuta ndetse bagahangana ku buryo bukomeye cyane, nuko izi ngabo zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye ntacyo zitayeho. Ni ibitero bigaragara ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bari kwinezeza kugira ngo berekane ko nabo bakoze akazi gakomeye cyane, maze M23 bakayirukana. Nyamara benshi baragaragaza neza ko ibi ngibi bisa naho ari ugusesuragura ibi bikoresho byabo, kuko isaha n'isaha bashobora kongera kwakira M23 mu muriro udasanzwe. Na M23 benshi bemeza neza ko yari ifite systeme zitandukanye kandi zikomeye, kuko ntabwo izi ngabo za leta ya Kongo zigeze zitinyuka kurasa, n'igihe zabigeragezaga izi ndege zarahanurwaga. Gusa benshi giteye ubwoba bari kwibaza ku mibereho y'abanyamurenge. Benshi bavuga neza ko kuri ubu ngubu bishobora kuba igiye kuba amateka, kuko ibi bice byagiye byibasirwa na drone, bikibasirwa n'ibitero binyuze ku butaka. Abanyamurenge bagataka ko wazarendo ziza kubibira inka, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zageragezaga kugenda zirwana ndetse zigahangana nabo, ndetse na M23 yabaga iri hafi mu bice bya Puezero n'ahandi werekeza ku munara, umuhanda wa Mikenke mu ishyamba, aho hose M23 yageragezaga kubarindira umutekano. Kuri ubu rero bisa nkaho ubuzima bwabo buri mu kangaratete, aho amahanga asa naho yamaze kubasheta neza neza, nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga. Kugeza kuri ubu ibintu byamaze guhenda. Minembwe na Mikenke mu bice bitemwa abanyamurenge bisa nkaho bashaka kubica, ndetse urupfu rubi cyane. Ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40, hafi ibihumbi 65 by'amanyarwanda. Ibi rero bikagaragaza neza ko ari ubuzima buke busa naho buri gukendera. Ibindi bikoresho by'ibanze yaba isabune n'ibindi byikubye inshuro hafi 15. Ubu abaturage batemwa biriya bice, uretse n'inzara, benshi bemeza neza ko bashaka kubica, urupfu rubi cyane. Amabariyeri yarerakuweho na M23 ubu yamaze gusubizwaho, ndetse asubizwaho ku buryo bukomeye cyane, aho abaturage batuye muri ibice batemerewe kujya guhahira mu masantere ndetse no mu bice bitandukanye basanzwe bakuramo ibyo kurya. Ni agahinda gakomeye cyane, aho uba ubona aba bakecuru basa naho bihebye, ndetse benshi cyane bongeye gushimangira neza ko isi nta mpuhwe igira. Niba amahanga ari kurebera ibi biri gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, ndetse bakaba basa naho bari kubigiramo uruhare, maze ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zigakomeza gucunaguza ubu bwoko bwo mu misozi miremire. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo burya akawa mugani ngo intambara utazatsinda uyirwana uko ubonye. Benshi bakomeje gushimangira neza ko nubwo byagenda gute iyi ntambara itazatsindwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'impamvu muzi, kuko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo byonyine benshi berekana neza ko uburyo bari kurasa bakoresheje amadrone ndetse n'indege z'intambara, bakoresheje n'ibindi bitwaro biremereye, kandi bari kurasa ibyo twakita ko ari ubusa mu bice M23 yamaze kuvamo. Biragaragaza uburyo bw'imirwanire yabo buri disorudere, ndetse aho benshi bemeza neza ko kuba batsinda M23 n'ubundi byamaze kwigaragaza neza ko bigoye. M23 turabibutsa ko itari kure cyane, ndetse ibi byose iri kubirebera mu bice by'imisozi, aho yamaze kwerekeza mu mihanda isa n'yerekeza Kamanyora, ariko haracyari urugendo runini cyane, kuko M23 nubwo yavuye muri ibice ntabwo yabirekuye 100%. Nubwo hari binini yarekuye, izi ngabo ziri kwidagaduriramo, abawazarendo bazenguruka bavuza amafirimbi bavuga neza ko batsinze, bagenda barasa mu kirere, basinze. Ibintu birakomeye muri ibi bice bya Purene ndetse n'ibice bihakikije. Ibisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyishimiye iyi ntsinzi. Mu by'ukuri bavuga neza ko bagezeho, nyamara bigaragara neza ko ari intsinzi bagezeho batavunikiye. Birasa nkaho abasirikare rwose b'igisirikare cya leta ya Kongo na wazarendo bakomeje kugenda babyina intsinzi nyine, mu gihe M23 nayo aho iherereye isa naho yamaze kwitegura urugamba. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane. Ibice bitandukanye harumvikanamo ibiturika ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda nabo bagira amakenga yuko M23 ishobora kubagarukana, ndetse ikaba yabasubirana inyuma ku mbaraga zidasanzwe, aho berekana neza ko hari n'ibice bishya yatangiye kwa advancingamo nanone bagifite akazi gakomeye
gakomeye cyane ko guhangana ndetse no gukora muri ibi bice.